بله تماشاوان نیجا گلکی بحثا و روشا داوی آنگو و هستا هفپاریا کدناوا کردان ده چه بویه تیکرن به تایبتی جی دما کو روشا روجاوای کردستان تیک چو ایریش چونه سر کردان لتاخن شیخ مقصود و اشرفیه و به پیدا جی لعالیه دن لروجاوای کردستان دما کو آلوزیان دست بیکر کرد لهر چار آلیان چه لکردستان چه جی لدروی ولات لدیاسپورای لدورا روجاوای کردستان و تشتا کوچه بویه کم بون انگو هسته که هفپار بوان را چه بو جعالیه گلک کسان و وکه چه بونا هفگرتنا نتوی و رح یکیتیا نتوی تی پینا سکرن و هینا گلک آخافتن لسروی که ببست خوازم ایرو لگل جواک ناس برز شیخ موس سفر بحثا و مجاره بکم نهاج آمده لگل ما یدم باش برز تبخیر هاتی روداوی من هنا کی گوت بله نها دما ملت تینا پینا سکرن یک جو تایبت مندی انوان ملت بونه کمبونال دورا هستکیه انگو مروف دشین و شاهی ده به هفره بکنه به هفره جی بگیری لدورا روجاوای کردستان هستکه بوی رنگی چه بو گلو امدکارم ببیجن به واجویا ملت بونا کردان کملی بگومان براستی گلک دماد امراستی وان رودانی بویرنگی هاتن لیز بار مواهری داوی کرکو ملتین کرد چل چار پرچه کردستانی به چل دیاسپورایی به باوایی که خورد هفدو گتن هاتن جم هفدو اوایا نویسکاره که کرد خوش شروع کرد بود وقتی خود دگود کرد گاوا شب جدا بن وک دلوپین بارانینن جدا تین دا قطاندن لگاوا تین با هفدو دبن وک لهیه که و کس نکار لهمبر وی لهیه بسکنه از جهنه که دوی چارچوبه دکارم شروع بکنم براستی رو کردستان کردستانی و اروپای دیاسپورای کومدید کانادا تورنتوی پایتخت کانادای دنیا 0.35 درجه اد ملت لدر و خو پیشاندان دارد خصنج بو کردن روجاوای زانی کو قدر اوان او هر چخاص تورنتوی دیجین چه قدر اوان روجاوای یعنی کردن چونن ودری لدلی وان نور یعنی کلتور وان نور زمان وان نور چاند وان نور دنیکار خوش روجاوا جدا بحسبینه یاجی تتخ کاتگوری کدند همان تش بو کرد روشلات جوسای همان تش لبو کردینم بجن سرانسری دنیای دیجی جبروی تشتکی اساسی بوج بومه ملت بون او نتوبونا کن بحث دکن جانا جی تیراده که اوسا کس نکار خال بر بگیره از باورم اگر به ویرنگی بردوام بکه همه دنیا مجبور گوه بدو کردا و داخوازین کردا جبر کوک لهیه که دهر که از وید کار موساد پیناسد کن بله برز لی اگر مثلا کارسات بن آلوزی بن انفال هبو بریانها حلبجه هبو شنگال هبو گلک کارساتین جوی مزنتر هاتنه سر کردان لی بوی رنگی کردان هف نگرتیه دبه کنها در فتین وانجی زیده تر بن اف یک جی باندورا وی هیا لی هنک سمبول گلو رولا وانته ده چبو وکه ظلما کول شروان جن هاته کرن جنازه یکی جوان جاواهی که هاته آویتن کزیا یکی جوان هاته برین و یکی باندوره که چاوال سر جواکا کرد کر با آوائه کی گشتی گلو کردا گلک جران دمثلین براتیه ده دمثلین بجن براتیا گلان ده یا جن بجن هن رتوریکن چپکریه بکارانین یا جی ümmet بونیم بکارانین گوام گش مسلمان برای هفدونن بسدان سالaya tundre ve kategoriya tundre van narinam dişin le ditin ku çi kesin kuşxor gotun Müslüman çi kesin kuşxor gotunun vek etnik Arap Türk yani Fars her timi qiravan xosti yani u brasti venayid vena şerin yani mesela beri em bejnhay kurdeki bakuri yani kurdeki kul diaspora edici zedej anfal çene de bu ایرو روش نه ایرو روش گوهری یعنی گاوا کو ویروجی گاوا کل شیخ مقصود کچک کرد جنه که کوک شرمانه که کرد جقاتا شرها تاویتن همه کرد دیت دی منایا و وایو کل خواب بویه هیسکر یعنی گاوا کزیه که وقت بحث کر جنه که کرد هات جکرین گو تنه اف پرچج لاشو مایی او وقت دیا خودیتن وقت کچا خودیتن وقت خوشکا خودیتن
جبر وی اف حقرت کنون هات کردن داخویا کرن که اف رتوریکا که ام برای هفدونن هلوشانت یا جی اف رتوریکا که ام امتن ام اسلامن ام گش وک هفدونن اف جنرین که راستر نکرد جبر که تیگهن وان دانستندن وان وین که کورتی رو دجین هفدون ناگرن یعنی وکم بیشن وک حسنه کی و تخته کی که بخواست بفدو لحیم بکه نممكن كو بيكرن يعني عليه كان بيجن هسم باليه كي تخته تنقر الحمايه بك اللي هنا كي جمجي بروبلم تشبو قال ما ايدي سياسه مجي جاليه كي محكوم كركو افريتوريك دي بسريف ناتشي يعني جبروي يرو حركس لكولانا يعني حسابك دين ناك يعني نابج از باكوري ممچيش مش باشوري باشوري نابج از باشوري مچكي كارم الروجاوا هي يا جين روشلاتي يا جي كردك وك بيرانا ما باسكل تورونتو يدجي دردکه یا جی کردکی لامریکای یا جی کردکی کیجان عالیه دنیای به دزانه کوی دی ملت کرد مجبور هفدو بگیره گاوا کو هفدو نگیره و عقوبت آوان ایرو تشته کوتی سر روجاوا و سبب ور سر باشورج yani gerek باشورج بزانه بیا جی تشته کو ایرو سر روجاوا تی احتمال که پرمزن ور سر باکورجی جبر کو اف جهمان نوان دعوتیم برای برن اف سیاستانا و خودی وان سیاست اجی د سلطدار کردانن اف هستا کوچه بویا لجم کردان اف به هفرابون اف روحی هفگرتن و یکیتیه دمکیه گلو جبر وی روشا داویه یان و هر بردوام به از دبجم وقت برانم دستپیک یزید مگوت کرد ادیبون لهیک یعنی جهوکا خودیتن دهرکن و چی ور پیشاوی و او آو و بنداوی و درباسکی و خرابکی یعنی جبر که برجواندیا گلی کرد ایدی دیار یعنی بیت کدیه برجواندیا گلی کرد یکیتی و کرزیاوی دی یعنی گاوا کجوی در که چی دولتین سردست یک کلونیال این که بجیم به سدان سالا کردا داگر کردکن چی سیاستمدارین کردایی که ویناهنه کی بدلیم کردا خوش دکن بین رتوریکین که برانم باسکر و نه چه سریج بر که ملت کردی بوام پیوا قانونا و روزی من میتینگ که دید دایک کلوانی تشتم پر انترسان گفتن د میتینگ که د خو پیشندانه که د گویدی باوریا ما به تو براتین گلانای یا جو کرده که ام بیژن کوبانی گاوا کو ویدیو هات پاروکرن کاله که هفته سالی هن جون خبر دا گفتن زیدی وینا قبول ناکم یعنی دوی اختیاری خود گفت از من پیواد بیژن جبروی که دوی هم هنه که دن وی که فهم بکن که گلی کرد ایدی بهتر راستیا خود بینی یعنی زانه برجوندیا وید کده yani gava ku yektiya xo çeneke dizane ku ve şart be tiştekidin yani iro Bakure Kurdistan jî nahilet bi zimanê xo perwerde be vay ve peymana ku herî dawî Rojavayê Kurdistanê jî pêk tê ya jî dixwazin pêk bînin bawayekî nahilin zimanên Kurdî bi perwerde rojevê jî tuneyî wekekî bêjî tiştên berê hetana tekir bez belkî tiştekî jê nabim dîplomayê te nas bikim lê jîro pê ji bo perwerdehî tüm mafî nadi Kurdan جبرو دویم هنه کدین بالدارتر دبن دویم مسئله. بله، اف هف گرتنا ملت یانجی خونیشاندانا ملت لمیدان بویر رحی پیامه که چوا ده پارتیین کردانیین سیاسی و سروک و سرکرده انگلو و بچه کی سیاستین خود بچن و نچار ببن سیاستین خود بگوهرن جبر وی رحی کوچه بویه؟ از اینا بیرون گینک شروع بکم بریانا 10 سال وانا گاوا که سیاستمدارین کردا درکتن هند خواستن پیام بدن سیاستمدارین ترکا این سردستین کردا جوان دگوتن ام نفش داوینن که هندکارن دستی خوب بدن یا جم کارن دستی خوب بدن هندکارن مناس بکن هم کارن لهف بکن لی نفشن دو مدورن هندکارن ویل هف کرنی بوانار بکن جبر کو وی جهیلا هستی و باوی که هستیاری و قطاندنک چه ببه لی از یدی باوی که دیجیت کارن و شروع بکم ایدی گاوا کو سیاستمدارن کردا لگوری دخوازن نتوا کرد تف نگرن اف هبونا هست او کوم باس کنه هبونا هستیاری کو سیاسته کرداج گریدای اوج قطبه yani yürütü ne kadar az bavarım lorojavaji, lbaşurji, lbakurji yani roşlat te dicvake ke durunet bahsa bratya gelam bike. Brasti az bxone karım tahammülü ve kepkim ziyade. Yani bavaki objektif az mesele edinlerim, ne bavaki hestiyal mesele edinlerim. Liyet zanıma ve net hizmeta geli kurtayin. Yani belakam xodi statü bin, xodi maf bin, mafi meyi komi netevi hebe. Bela cirani medisa Türk bin, Arap bin, Faris bin,
سر çava lê yani navê mane hertimê wana serdestê me bin ew diyar bikin bê bi zimanê xwe perwerde binana ew diyar bikirin bê ekonomiya me çawa bi ew diyar bikin bê gelo em ê jiyaneke çawa bijîn ser me wêna ferz bikin û em ê ji vêna jî bêjin biratî hey me bahsa biratiyê kir ez ê werim ser wan pirsê beriyana ku te dîsa bahs kirdim mesela Rojava de Rojava birayê biçûk ê Kurda bû yani di nav me de yê herî perçeyê biçûk bû birayê biçûk bû ji ber wê jî ev zulma ku ser dihat tê kirin xwestin ku qira wan bînin Kurd ji ber wê yekê jî pir xwedî derketineke mezin bi wê hêsê derketin ortaya û li wan xwedî derketin yan ji me xwedî derketin yani gavan bijne û bela şaşnayê fêm kirin em bi wê rengî li xwe xwedî derketin ji ber wê jî ev gotinên wek biratiyan gela ya ji wek ummetê êdî em dizanibin di nav gelê Kurdî wê pereneke ji ber ku tiştên ku dibin tiştên ku diqewimin û tiştên ku tên gotin hevdû nagirin ew jî hevdû nagirin Kurd şahidê vê yekê ji ber wê jî ew keziyan Kurda bû sembolek ji ber wê jî ew jina ku ji qata çera hatavêtin bû sembolek ji ber wê jî ew zarokê ku memka wî devê wî di wala Kurdistanê ser pişta wî yani ew wala Kurdistanê wî sembolîze dike wî zarokî yani ew wala Kurdistanê ne ser pişta wî bi bel heta sibê ew zarokek li kolanê Hewlêr Süleymanî Amedê bigere bala kes zêde wê nekişîne yani ama ew mesela alê ji bo me muhîm e ku em xwe wê alê dibînin ku hemû Kurd êdî xwedî alek bin û xwedî statûyek bin yani ji ber wê jî daxwaza Kurda ev e êdî naxwazin wan kerasetên ku wek beriyana işte behs kir li Enfalê Helepçe û berî wê jî li Dersî Magirî û Qoşkirî û gelekên de dîsa van trajediya birû bînin û formula wê diyar e em milleteke Kurd li rojhilata navîn bi 5 milyon însan em dixwazin çarenûsa xwe diyar bikin ev mafê me ye û hewcanaka em destûrê ji vê yekê jî bistînin gava ku siyasetmedarê me jî li gorî wêna tevnegerin gelê Kurd wê bersiva wan jî bidin. Gelekî spas birêz Şêx Musefer Civaknas tu ji Amedê mêvanê me bû zor